Kwadwo Nkansah Lilwin kware wa chimiche kumawood actor bia o Ghana o na o di jimi susu akokora we ya kine ya wawu awie jimi fo a yarefo we ya no ho fo na no twa nsuo kwase jimi fo yarefo twafo yarefo aboa bi babi na mo di jimi susu no so sa so mo nya jimi na Ghana so fo mo nya jimi na me nyamu to celebrate some more Ghana on my Jimmy na 31st night to be ana people look up to mumu nkwase afoni ntina mu Jimmy ko gu obofour na obinim ho na obofour so dem celebrities nkwan na gu Ghana celebrities na kwase Kwadwo Nkansah Lilwin na ho fon ne ho tiantian sa aboa bi babi no no akwa odi Jimmy Mima wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first timer any abomodia subscribe. Mia notification neso send anytime bia ye di video betum no wonson sabekan wenye bia share uhwe comment fa ho kire wadwen efa video no obusua like video no na share emo bia so enye binhwe midase bebre abusua young don Chini Jonas wanna be no abusua wakan hu biom young don akan hu biemo na we die say atem didie no or the next level ekuku dam asofo ewo Ghana hanom ana young don yi abusua say die wo tie omo apart uche se wo tete wo mo toto mane wo mo fire wo mo abusua ene die young don wa sofo aye frɛ no Adom Kyie Duah mu a chese o pusa no ankasa o se Adom Kyie Duah oye kromfuo pa o si osofo panyia oye kromfuo pa wukọ na asori dem honum abusua o si ye ton bibia bi wo honum se waton aton a se sei Yesu atade nyina oye den oton wo honum enti o sei Adom Kyie Duah obofour obinim akromfuo pa omuwo Ghana hanum a omuwia nkrofo na abusua wo wieye ano toche Kwadwo Nkansah Lilwin eni osiso mujie osi Kwadwo Nkansah Lilwin we Jimmy chen actor se wo Ghana hanum nyina osi ne so jimie de onye den ohu bida no osori anu akotena Adom Kyie Duah asori dem honum no onim se wo twe nipa kɔ honum eme ekoye den eko robom o twe nipa kɔ honum ema yekoji om sika nyina yeden efru om nsem ti o se ye be ya Kwadwo Nkansah Lilwin onyai jimie no na wo mane last one se wo mfiri asori dem honum a eye Adom Kyie Duah na asori honum wo mfiri honum a do de be ye no abusua enye easy o sa nipa o kasei eye young don ono ana nurse ni bi abusua okobo busia chechrenche edi manu a ono de nu onim se ne boyfriend no nti no oboa no amana eden etukwan young don ekodru America afedi o si nurse ni no onye den onim ni wo ba biem ono ana abusua se ye hunu no a kire se all fire Ghana for den no wo hwe de young don se na kire se nurse ni no abusua wa boka papa sanso na wo hwe a young don abusua fo nso o ma heden o ma boka papa abusua mum yenko ne yenko hwe young don ye frɛ no Adom Kyie Duah so fu bi o kan obofour ne obinim ho azanfo akom ho ena omu bu nipa fa so anopato anwumre ena o ma ye se twom ena asole mate wo bre ena nipa ma bre ma mi mu gu papa no gu no mo zan omu fi anopato anwumre ena omu ton Yesu ne ma mo ena omu ton Yesu e mo se mo anya jimi na on se mo anya jimi na on sa Adom Kyie Duah se wan ja jimi no ja jimi no Adom Kyie Duah se wan ja jimi no so wanya jimi no
na yes nkofo sa report to blame bi ma on Adom Kyie as wan fa jimi ja jimi no ma jimi on Ghana asoro obofo ni obi ni masore no ya kure pasi egu no ne ye de ebia factories ye de bia nyuma ye de ba bia ye ko ayi ye de ben ebia ye ton fertilizer ba bia ton we ye de factories na obi de ni jimi ja jimi wo Ghana no obi ani tumu wo Ghana ho ya ba no Adom Kyie Duah akokura se yes Ghana wo bu ni papa so no patu anwumre se mo nya jimi ni azansem ni jimi na ho asa de mo ye papa mo ye konkunu bi ama aboa bi wo ya hye ni be ma na ogina wo no obi anya jimi the stam ja jimi no ti jimi no so kan fa jimi kogu asode no kwase wotumi wai Yesu kasa kire wo na Yesu mekasa nkire mu ni twase ni wate Adom Kyie Duah akokura o ba aka 2 days akine ya ba bewu ya mintu ya uka o ya aboa bi ba on kankan wate kura sini wajimi wo hu ana adwene papa ni mutirim sa mo ya udifo ya mintu ya uka wate kwasia muti wona Ghana krone bo Ghana yempanifo ajima mu mi adwuma na matekisa advantage buni pa fasula no petrol mire ya report wa kirem sa ba me pese me gina so na de ene quick punishment ne wo so ne be gina wajimi wo kafa jimi kogu asore da no kwasia jimi fo muti wona jimi nko a so wanya jimi na ho ana tememfon o ma jimi ese nkokoma wo na muguo na ya gi Yesu muja ni ya gi Yesu hwan ene ya gi Yesu band ene ya gi Yesu Yesu atari ye nyina etobi ye o ma jimi ese kraman ana me ka kire mu no Adom Kyie Duah se wan no tijimi no so kwase akokora wa jimi a ka wo ka ba bia wati fie dura nyina ka wona wo chinkura etena se tu omfo se da atwoma bra bobo yi kwase jimi udi jimi ete wo bunipa efa so kro no nko a wa jimi won kankan hu fi wati kura sini bi akokora wo ya aboa se wo wi ase de ka woske kumfiri wi ase kromfo kan fa jimi ko asia esi Adom esum asore dam ni jimi nti ate wo jimi nchese jimi nko na yese kwasia bi babi Kwadwo Nkansah Lilwin aboa bi babi Kwadwo Nkansah Lilwin ho tiatia ho fon se akokọ awu aproda bola so ate Kwadwo Nkansah Lilwin jimi fo na wo Kwadwo Nkansah Lilwin aboa kumawood actor wa jimi chen wiasum actor bia mi hu bi da wa jimi wi aboa funu ate Kwadwo Nkansah Lilwin wo na wo di timi Kwadwo Nkansah Lilwin so nya jimi na ho kwasia wo na tese wo ye fame you have the people nti wo kan wo bintina nipa asole anopa awia nwumele gu na asole de mo se twam na da bia di timi si wo sa kan fa jimi wo kankan wa ti kure Kwadwo Nkansah Lilwin kwasia wo ye nipa wanim ayere na wa asa aboa bi awu ada bola so ati Kwadwo Nkansah Lilwin kwasia jimi and I say, well, Papa no so the Philadelphia say, we chimesa boy by Philadelphia so America high state. Kwasia biba. Mudi chimi nkwana chese enipa ma brave from an opeto anwumre Kwadwo Nkansah Lilwin so wanya chimi na ho Kwadwo Nkansah Lilwin so wanya chimi na ho kan fa chimi free asonda mo kono wa kwasia chimi fo Mudi timina and opeto anwumre stars the whole Ghana most stars and celebrities for you chimi fo nkwa the whole Ghana most celebrities the most stars you amuni chance ni tutu wow from celebrity a Ghana from my obi afa jimi nko ase no ba we so manya jimi na on aso for manya jimi na on se mu ya udifo mu kum nipa se manya jimi na on obi afa ni jimi sha no kura no ba so no ahia no kura ntantem obi an ko YoungDpn TV na ba hiti kwase bi ba mudi jimi to ma nipa on chiri nipa bre kwase nim e no kura ni sai Ghana kura ni manya jimi na on obi afa ni jimi sha no kura no kwasia bi ba ya to mu manya asumje kura nwene abua mu manya ye piece of wine de nwene na jimi nko a sha no kura no kwasia bi ba
Udi Kwadwo Nkansah Lilwin ma mente se wakogu sa Philadelphia jimi na akokora musuo ba bi no akokora ho fon se akoko bi owo adabo na so akokora gh&His bi ba udi ma mente mudi jimi akogu sa yi hon ama mudi jimi abi yi the whole Ghana for celebrities for nyama mchisem munyina munye ajimi for gh&His Ghana celebrities for nyama jimi obi afa ni jimi nko obi amfa no kwasia nko ka mu pemi akadi me sia pum buro no asia bi ba obaso anu asia no kwa ni tantam and I restrict ba still ya 20k kwasia bi ba aso fo mu ya kromfom no mu didi nkrofo yere no krofo mpena no krofo we no mu ya omotemoto anu asa kokum onu na mu kum apemfo na mu kum efo mo Ghana population ma population nyina asa majimi won munya muni tsase ni tutu aboa bi ba kan fom jimi kogu asole sam no wodi majimi fo ha simonya jimi na on asof Ghana asof simonya jimi na on simonya ha kai simonya jimi na Ghana asopera fatit munyina opia ni tumu wa Ghana ho obia ni tumu wa Ghana obia nya chimi no obia ni tumu wa Ghana obia fa kwa sianko azanko ajimi fo ade emu anko a odi ma mente se this time di jimi akwase nkom so obi ma mi be wutina we accident be si December ajimi fo no be ka ho kamo ndi am de be yam social media be fo mo muti wona jimi nkwade baba mutina mu jimi ka jimi sam kwama ese Ghana for youth ya bre eni pe wuti san kokoma eni pe wuti san kra na jimi nkwa san kwa ni tantam hema ni mkwa baso anu ahia no kwa no ya mi hira bro ni ya mi tua bibini kana bibini ajimi dodo bibini aboa ya krama badodo ya tuwana Kwadwo Nkansah Lilwin kware wa jimiche kumawood actor bia o Ghana o na o di jimi susu akokora we ya kine ya wawu awie jimifo a yarefo we ya no ho fo na no twa nsuo kwase jimifo yarefo twafo yarefo aboa bi babi na mo di jimi susu no so sa so mo nya jimi na Ghana so fo mo nya jimi na me nya mo to celebrate some more Ghana on my Jimmy na 31st night be na people look up to mumu nkwase afoni ntina mu Jimmy kogu obofour ni obi nim ho na obofour so dem celebrities nkwa na guo Ghana celebrities na kwase Kwadwo Nkansah Lilwin na ho fon ne ho tiantian sa aboa bi babi no mo akwa odi Jimmy munya ma me twa kuro bi amfa na ma me twa mfiri ha nko my Jimmy too much. My Jimmy too much. Kwasiya bi baby. Anu my Jimmy sa ada na my Jimmy sa ma adwene nya adwuma. Mon kwa na my Jimmy owi ase. Mon kwa na munya nipa owi ase. Mon kwa na munya nipa owi ase. Na make a chem this time will be able to answer why you never get Juma by force. Why you never get Juma by force? Why you never get Juma by force? What's one I say? I'm going to I see every baby. TikTok for me, they don't know how to restrict but store and Chimubia. Wow, Obusia. Any young don ana mote nka no se die o se chinujo na se kwan no nam so no enua so no no so be den obefa ye hwe se be wie ne yie ana se enwie ne yie a ye de ye wa hanom de bebe bia me se Skeleton Man TV yenso ye de bebrem nti se we your first time any abomoden a subscribe mia notification eso keke on eso se ne video bia ye de betum no wonso nsabe kanu anya bia hwe medasi bebre